minus 75 kg, idemo na minus 81 kg, Sandro Poletan, Nikola Drobnjak. Sandro Poletan žuti dres, Nikola Drobnjak crveni. Sandro je inače član kickboxing kluba Kruna Laktaši, 113 mečeva u karijeri, 101 pobjeda, 2 puta prvak Evrope, 2 puta vice prvak svijeta, višestruki prvak Bosne i Hercegovine. S druge strane Nikola Drobnjak, Flek Tomcat iz Tuzle, Salke Zildžića, još jednom ponavljam, 79 mečeva u karijeri, 70 pobjeda, vice prvak Balkana iz 2015. i višestruki prvak Bosne i Hercegovine. Sudija u ringu Tomo Novosel iz Republike Hrvatske. Ovdje je riječ o iskusnim, prekaljenim borcima i ovdje svaki ishod se prije meča mogao očekivati i ovo je možda i bilo jedno od najboljih borbi večeri. Pa ja vjerujem, ovo je već treći njihov susret. Ovdje imamo jako dva eksplozivna borca koji puno ne kalkulišu, nego stvarno da kažemo, tuku se i Sandro Poletan je dečko koji je također vrlo mlad. 2 puta je bio juniorski prvak Evrope. Ima puno mečeva, on se takmiči i u boksu i njegov tim, njegov otac također puno ulažu u izgradnju ovog mladog kickboksača. Ja vjerujem da će on osvajati i u seniorskoj konkurenciji na svjetskim i evropskim prvenstvima medalje. Naravno, kad se pređe iz juniora, potrebno je malo neko određeno vrijeme da se navikne na te seniorske borbe. Ipak u seniorima možete naići na jako iskusne borce, ali evo mi smo na ovom prvenstvu po prvi put Skupština Kickboks Saveza Bosne i Hercegovine je donijela odluku da se radi A i B klasa u seniorskoj konkurenciji. U B klasi su momci koji imaju ispod 15 mečeva u seniorskoj kategoriji, a A klasa su ovi iskusni. Dakle, da se ne bi desilo da neki početnik dođe ovakvom nekom borcu u ring i onda da to završi kobno ili eventualno da odustane od sporta. Nikola Drobnjak, jako eksplozivan borac koji je prošao i beogradsku školu kickboksa kod Srđana Bugačića, zatim kod Salke Zildžića. Vidi se na njima da su stvarno bojica jako kvalitetni. Ovo što ja do sada vidim da je njihov svaki meč do sad je bio prilično ravnopravan, evo i ovdje to također isto. Ne može se u ovom momentu, bar ja ne mogu reći da neko ima neku određenu prednost. Gledajući borce sve ovako, velim, ne svakodnevno, gledajući s vremena na vrijeme, već se kod pojedinih može primijetiti kome je šta specijalnost. Evo, na primjer, Nikola, koliko ja vidim, više radi sa rukama, dok Sandro pokušava s nogama. Ako sam u krivu, ispravite me. Sandro je super boksač i radi odlično boksačke tehnike i dobro veže. Nikola radi rukama, radi brzo, međutim, on također, njegova specijalnost noge, on radi brze i jake eksplozivne low kickove. Dakle, on zavara i, da kažem, uradi brzu seriju 2-3 rukama da bi skrenuo pozornost sa jakog low kicka ili middle kicka. Ovdje sudija odlučio, ovo što sam ja vidio, čini mi se da nije baš bilo to zabranje, da je bio to nizak udarac. Međutim, sudija je najbliži tamo i dok nije upitao druge bodovne suce da li je bio nizak udarac, onda je vjerovatno 100% siguran da nije bio. Evo, takva jedna odluka u ovome svemu može donijeti prevagu kod konačnog pobjednika. U principu, brojanje to je samo jedan bod, nije ništa. Suci to pribilježe samo kao jedan bod. Bilo
Vidimo da je Sandro promijenio gard, vjerovatno je to neka taktika iz njegovog ugla, da drži sad kontra gard. Evo, moram priznati, ja to nisam ni primijetio, ali vi svakako jeste. To je ono što vi morate gledati kad ste u kutu sa svojim borcima. Naravno, taktika je jedan dio također ovog sporta. Vidite koliko Sandro ima jake i eksplozije. Znači svaka njegova serija on radi punom snagom i brzinom, što je sigurno jedan pokazatelj da se radi o vrhunskoj spremnom borcu. Dakle, u ovom tempu odboksati 3 runde Nikola Drobnjak prilično dobro kontrolira i ove napade i vidite kako on diže svoju prednju nogu jer zna da će posle jake serije rukama uslijediti nožni udarac. Evo vidite, jeste vidjeli taj lijevi high kick, međutim po rukavicama je to nije pojen, međutim ako niste dovoljno oprezni to zna završiti na glavi i nanijeti štetu. Ova dva borca su puno i pričala u toku same borbe, odnosno da je jedan drugom sugestijama, pokretima tijela davali, a to je to ono što vi govorite da se oni već poznaju, dugi niz godina se bore i... U principu sudac to ne bi trebao dozvoljavati nikakve priče. Međutim, to su više gestikulacije, vidite, nije to nikakav govor upućen nikom. Evo obojica se smatraju pobjednikom. Dobar meč, jak meč i težak posao za sudije. Nikola Drobnjak je... Bilo 2-1. Da, 2-1 je bilo. Jedan sudac je dao Sandru, jedan. Mislim, ne znam, stvarno, ja kao sudac internacionalni morao bi sjediti pored ringa pa da stvarno mogu ocijeniti svaki pojen, svaki udarac. Ovako iz ove perspektive meč je bio jak i prilično ravnopravan. A u svakom slučaju, ja vjerujem da su suci odradili najbolje što mogu, zato što su na takmičenju su bili sve vrhunski suci. Da, ovo je Tomo Novosel bio u ringu. Tomislav Novosel koji je i sekretar Hrvatskog